Abaturage batuye mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu babwiye Kidasamura TV Rwanda ko babujijwe gutwara ifumbire kuri moto, aho polisi iyigufashe utwaye ifumbire kuri moto yawe polisi iyitwara. Abaturage bavuze ko hari moto baheruka gufata baca nyirayo ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda kubera ko yatwaye ifumbire bayishyiriye abaturage mu murima, bakaba batabaza bavuga yuko abapolisi bakomeje kubarenganya babahohotera babatwarira moto. Aha ni mu karere ka Rubavu mu murenge wa Bugeshi niho abaturage bari kurekarama basaba izindi nzego zisumbuyeho kuba zabarenganura. Reka tugaruke mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Hari umuturage utuye mu murenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo utabaza abagira neza kubera ko afite uburwayi amaranye imyaka 3, ubwo bwafashe akaguru kamwe bakagaca, noneho buno burwayi bukaba bwafashe n'akandi kaguru. Avuga yuko yivuje amafaranga akayamara kubera yuko ngo n'akandi kaguru ubu ngubu ino ndwara ikaba yongeye kugafata. Akabasaba umugira neza ndetse uwashaka gufasha ufite umutima wo gufasha yamufasha aciye kuri nimero ndibuze kubabwira. Uyu mugore avuga yuko nibura uku kuguru nako bitabaye ngombwa yuko ajya kwivuza bagukata mu minsi itarenze icyumweru. Avuga yuko ababaye kandi ahangayikishijwe no kuguru kwe, ukundi kumwe baraguciye, ubu ngubu afite ukuguru kumwe nanone bwa burwayi bwafashe akandi kaguru. Birababaje kandi biteye n'agahinda. Ni incamake y'amakuru nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Reka amakuru yacu tuyahire mu karere ka Rubavu mu murenge wa Bugeshi. Abamotari bakorera mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu babwiye Kidasamura TV Rwanda yuko babujijwe gutwara ifumbire kuri moto bayishyira abahinzi mu mirima, ku buryo uwo bafashe cyangwa bafatanye moto ahetse ifumbire polisi iyifata ndetse bakamuca n'amande y'amafaranga. Ibi ngibi bikaba ari bimwe bibabangamira, bavuga yuko yego moto ntago yikorera imizigo, ariko nko kwikorera ifumbire itari imborera, turavuga imvaruganda, bayishyiriye abahinzi mu murima bo bumva yuko iyi ngiyi ntago ari imizigo baba bikoreye. Ni mu gihe polisi yavuze yuko aba bagabo baba barenze ku mategeko ndetse no ku mabwiriza. Baravuga yuko ngo ni ifumbire y'imborere, kumbe moto bazikoresha nk'ingorofani, barapakiraho bakazuzuza bakabangamira ibindi binyabiziga mu muhanda. Bityo rero izi moto bakahitamo kuzifata kugira ngo n'abandi bose bakora bapakira imizigo kuri moto kugira ngo babashe kuba baboneraho isomo, kugira ngo bareke kubangamira abandi muri kaburimbo, ndavuga mu muhanda. Abaturage bavuze yuko n'ubundi abamotari basanzwe bikorera imizigo kuri moto, ubwo polisi itabarenganya, ahubwo hano abamotari bari defanda avuga yuko moto zabo bazifashe ngo hari umuturage hari umumotari beruka gufata bamuca ibihumbi 500 yarakwiriwe kubicibwa kubera ko ibyo yari yakoresheje moto byari bihabanye. Nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hariya yo mu karere ka Rubavu, tugaruke mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Hari umuturage wo mu murenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo utabaza abagira neza kubw'uburwayi bwatumye acibwa akaguru bukamusiga mu bukene bukabije, akaba akeneye amafaranga yo kongera kwivuza nyuma yuko ubumuga bwatumye akaguru ke gacika bufashe n'akandi kaguru. Uwakwifuza kumufasha yaca kwizi nimero ndibuze kubashyirira hasi muri komenti. Waba ufite umutima aratabaza abagira neza ndetse n'abikora ku kiti cyabo ndetse n'abaganga babyumva yuko bamufasha kubera ko ari mu bibazo bikomeye cyane. Ni mu gihe avuga yuko mu gihe cyiwe yari afite amafaranga, ariko ubu ngubu akaba amaze gukena bitewe n'uburwayi yagize, ndetse akavuga yuko n'umuryango we utabayeho neza kubera ubukene, ndetse akaba yatabazaga waba ufite umutima wo gufasha. Turaza kugaruka nanone ku kibazo cya Theo bose babireba. Theo wabaye umuhanzi ukomeye cyane, nawe aratabaza yaka ubufasha kugira ngo avuze umugore wiwe urwaye impyiko. Ibi rero ndaza kubigarukaho bya Theo bose babireba. Reka tubanze amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka kuri Kidasamura TV Rwanda. Nimero rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nyuma muri kumwe mwana makuru nitwa Kidasamura, ubwo inkorogoto bakora rugakonkoma mu karere ka Gasabo ndetse